Wate kata jo anu bak bet na guna hai mim tua. Tekedi tengah hana malem tak je kong kui mum. Nyen tayong ya dik tungku boh terkah na sabe. Kong boh terkah bak cip bang kon benam ke yang kon. Nya wate bek le karu. Wate tayak khori. Baby. Ko je pegah mi tayong ka je tungku ngal Fatihah tablo jakrong. Ha. Jak sama dia. Ibi peng, putra anak gop, ibi peng. Udah tungku sampai lambah sekah ya. Nyawanya dia hanya dia tepak kakak nuri. Ya, long pina ci ke kok ada tu. Bah ke lo gah kok kata. Tengok tungku nambah sekah sampai. Ha, bak ya tu tak beut. Ha. Nya yang nai luar nak beut juga gah. Tengok mi kaje tungku beb kep sah. Hai putus sah tina dia nyo. Bu nak bi lah biar. Lupa nak, mak kami tak duk urai aina baca-baca baru ke belau. Nyamban. Gup remen tino ya. Ha. Wate singa hai mim tua. Bek bengeh-bengeh nak ke dengku. Yan. Ka anu dong hanya dengku bek bengeh ke kuih mum. Nya napeh no meninggal sapa menawan. Nyang ko kuih mum tak ngut sangen nyan je ke doa mana. Ha. Je ke semayang main. Nyan tengok kanu dan dia kubut karu ngang kui mum. Om ni kan sa baca. Anu kui baca atau bahasa Cina baik tu bet chipnya nah. Ijok tengok dia lang kubu. Ha cara. Makanya mim tuah baik bengeh-bengeh kang kui mum. Wetnya alam yang ya hotel tak hotel lewat media nah hotel lewat TikTok kai gok-gok dro nah kai gok-gok dro. Kak hai mi hana hai awak nang baik kak pedih-pedih horat dro bat TikTok. Bek domi singa domi kopo hai wadro kana wala na wateo gak mendum panena ya ana aman hana ko wadro ko go bek domi singa domi kopo teo tatem pedih orat tamano tepung tamano dempur segala macam wadah datih nama napang pupuk dempur ya hai kang ko akah lu pegah kom nak mek karu kang ko akah kun aku gop. Jadi hai mim tuah jaga nu. Ha mia dari ubud hana ta jaga oreo ji mi. Ibarah merajalela ya ban. Merajalela nu tengok teh hana ta ubud oreo. Singa oreo kai jeput tram nung ci. Hana ta perot nu ni. Putra hana ta perot hu miam ni nang. Ngai leke ape yang kena boba ya nah. Yang boba dua nu yan. Ha kanyai leke. Mi hanta bi tengok-tengok semayang di tram dong jadi anaknya ya. Ha. Alah pot kang kuaga hai. Aku rasa cukup sekian daripada berita singkat ulun tuan lebih dan kurang lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.